Spiralna bronzana narukvica je pronađena u jednoj bronzanoj ostavi sa još 38 bronzanih predmeta na brdu zvanom Monj 1957. godine u selu Dobrovac kod Gračanice. Bronzana ostava je pronađena slučajno prilikom kopanja sadnica, odnosno pošumljavanja šume. Prema njihovim riječima, ostava je bila smještena ispod jedne kamene ploče na dubini od 20 do 30 cm. Predmeti iz ostave su prekriveni plemenitom patinom svjetlo-zelenkaste boje. Spiralna narukvica je rađena od bronzanog lima sa naglašenim rebrom na sredini, dok se pri krajevima lim sužava. Jedan kraj narukvice je zavijen u spiralu, a narukvica se sastoji od 5 zamotaja. Ovakva narukvica nije rijetka pojava u bronzanom dobu, posebno u kasnim fazama, ali predstavlja rijedak nalaz na prostoru sjeveroistočne Bosne. Ostava Monj pripada mlađoj kulturi polja sa žarama, odnosno urnama, i pripada dakle kasnom bronzanom dobu u vremenu od prije oko 1000 godina prije nove ere. Kultura polja sa žarama je nastala u Podunavlju, odnosno na Sjevernom Balkanu, i predstavlja obred spaljivanja pokojnika i pohranjivanje pepela u žare, odnosno urne, koji se ukapaju u jame. Pored ovakvog načina pokapanja umrlih, jedna od osnovnih karakteristika ove kulture jeste zapravo i veliki broj bronzanih ostava poput ove u Monju kod Gračanice.